بسم الله الرحمن الرحيم Assalamu alaikum, aziz kardeşler, muhterem kulaklar, avuldaşlar. Bugün biz sizin bilen izgi işinin neticesi şahitleri. Avulumuz Yağa Meşit'in aşu tantanasına jıyıldı. Avulumuz tarihinde unutulmaz vakıga, halkının imanı yağa roşin ümitinin aklanığı. Bu izgi iş barımızın da birleştirdi. Üzlerinden ölüş kütken jitekçilerimiz, yaktaşlarımız hem barlık avuldaşlarımızga Allah'ın rahmeti olsun. Kılgan gamelleri turmuş yollarında iyilikli jibişler bulup eğlenip koysun. Bugün zor şatlığımız bilen ortaklaşırga muhterem konaklarımız keldi. Kukmara Municipal Rayon Başlığı Dimitriyev Sergey Dmitrievich, Boshkargama Komiteti jitekçisi Garifulin Azat Harisulu, Tataristan Respublikası Müslümanlarının Diniye Nezareti Reisi Müfti Kamil Hazret Samigullin, Tataristan Respublikası Baş Qazıyı Jalil Hazret Fazlıyev hem başka muhterem konaklar jitekçiler keldi. Aziz kardeşler, ata-babalarımızın көркем yolası boyunca bu izgi gameline başkarı olduğunda Kur'an okup dua kılıygalı. Kur'an okup dua kılı için söz Kukmara Özek Meşitinin imam hatibi Ahtem Hazret'e verildi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام
فيها فاكهة والنحل ذات الأكمام والحنظل ذو العسف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشأة في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل محمد وسلم يا الله يا قدير يا حكيم يا عليم يا حي يا قيوم يا تواب يا غفار يا ذا الجلال والإكرام أي رب بس الله Үзеңнең киң рахмәтең илә шушы җирлектә, шушы үзеңнең йортың булучы мәчетне бина кылырга насыйп иткәнсең. Шушы мәчетне бина кылуга кемнәрнең көчләре керде, кемнәрнең дуалары булды, Раббым Аллаһ. Һәр барча шушы мәчетне аякка бастырырга көчләре кергән һәр барча бәндәләрнең тән агъзаларына сәламәтлек бир. Авыртуларына шифа бир, йорт җирләренә бәрәкәт бир, балаларына тауфик хидаят бир, гаиләдә ир вә хатын арасында үлфәт мөхәббәт бир, имансызларга иманга килергә насыйп ит, үзләрен мөселман санап та гыйбадәттә булмаган бәндәләреңә шушы мәчетләр гыйбадәт әһелләреннән булып китүгә сәбәп булса иде. Я Раббым, шушы мәчет, шушы авылда бүтән өйдә дә намаз укылуга, Коръән укылуга, Рамазан айлары буе ураза тотуга һәрбер гаиләгә сәбәпче булса иде. Эй Раббыбыз Аллаһ, шушы мәчетнең нурлары еракларга таралса иде. Эй Аллаһ, шушы мәчетне аякка бастырган бәндәләрнең дәрәҗәләрен дөньяда да, ахирәттә дә хәерле кыл. Аларга шушы үзеңнең мәчетеңне салдырырга мөмкинлек биргән кебек, үзеңнең җәннәтләреңдә дә югары фирдәүс җәннәтләренә ирешүләрен насыйп ит, Раббым Аллаһ. Я Раббана, шушы җыелып, Коръән укып, дуа кылганыбыз без мохтаҗбыз. Безнең һәр барчаларыбызның кимчелекләребез бар. Һәммәләребезнең кимчелекләребезне гафу итеп, гынахларыбызны кичер дә, бер-беребезне хөрмәт итеп, бер-беребезне яратып, бер-беребезгә дуада булып, үзеңә сәҗдә кылучы мәчетләрдә даими рәвештә очрашып яшәүләребезне насыйп ит. Ил башында торган җитәкчеләребезгә үзеңнең ярдәмеңне киң итеп бир, я Раббым Аллаһ. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين الله
Бүген безнең авылда да бик мәхәббәт мәчет кырдылар. Мәчет ачкан көнне авылдашлар җыелышып дуа кылырлар. Һәр көн саен биек манарадан моң агылыр тирә-якларга азан моңы белән иртән кичен ислам нуры иңәр җаннарга. Тантананы ачып җибәрү өчен сүз Балыклы авылы имамы Фаиз хәзрәткә бирәбез. الله تعالى رحمة وسن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين барлык адамнарны юктан бар кылып, шунда булган барлык мәхлукатны тәрбия кылучы ике дөньяның патшасы Аллаһ Субхана ва Таалагә барлык мактауларыбыз, улугларыбыз, хәмд сәнәләре булса иде. Һәм дә безгә ислам дине кануннарын өйрәтеп, вә дә бер Аллаһ Таалагның үзенә генә гамәл гыйбадәт кылырга өйрәткән, барлык адамнарга рәхмәт җибәрелгән Süyüklü Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in ruh şeriflerine, onun ehli beytine, barcha sahabe-i kiramlarına hem de onlara kıyametgacha izlikte erişerge de şın köngüllerinden çıkan dua selamlarımız to'xtovsiz salat şerifler olsaydı. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu deyip selamlayın. Barlıq şuşunda jığılan qonaqlarını Avdaşlarına, Müslüman kardeşlerine, mene şuşu bizning oğlumuzni hürmetlep, şuşu ulu zor tantanaga kelgan Iraklardan vaqtların tabıp kelgan şuşundağı qonaqlarga, şuşu rayonimizning boshlig'i Sergey Efendi Dmitrievga hem de Tataristanımızın müftiyi Kamil Hazret Samigullinga Tataristanımızın başqazıyı Jalil Hazret Fazlıyevga hem de şuşunda şuşu meşitinin Ağlımızın meşitine ulu niyetler bilen şuşu meşitini salarga niyetlep, şuşu meşitini salu için maddi hem manevi yoktan yerden suzgan özümüzün hocalarımızın yetekçisi Azindur Hatim olana selamlarımız olsun. Allah Teala'nın selamı, bereketi olsun ya Rabbi Allah. Şuşu ziyularımız hayırlı olsun. Şurada öğretilen bana Hazretimiz okuyan Kur'an ayetlerini Allah'a Teala kabul etsin. Camiye ruhlarımızın da ruhuna işi ruhlar şad olsun. Onlardan bana şuşunda biz şuşunda ziyılıp bayram etken şekilde onlar da bizim orada, onlar da şadlanıp, suyunub, quvonib yotsinlar. Allohdan rahmatida bo'lsinlar. Allah'ın rahmeti bilan endi shu yillar xayrli bo'lib, endi shunda siylovchilarga Alloh taolo ochishlar berib, isen sog' Allohning rahmatiga boshlash yuborga ruxsat etamiz endi. Rahmat Faiz Hazret. Sipalg'an boshlig'i Dmitriev Sergey Dmitrievich Khalilov. Hayırlı gün, hürmetli rayondaşlar, Balıklı, Avlı halkı, Bulyal şehirligi halkı, konaklar, muhterem konaklar, Kamil Hazret. Bugün rayonumuzda zor şaralar buldu.
bizning endi Qozondan dag'in bizning yetakchilikdan menga bugun сөйләшеп алгач, мен әйтеп алдым дагын, безнең бүген мәшкәрә укулары Камил хәзрәт бездә дип, Владыка Кирилл килгән иде, православный Кукмарада чиркәүдә булды. Кукмарада бүген изге көн булды Кукмарада. Менә шундый изге көнне сезнең авылыгызда шушындый матур, якты, бик көтеп алган, зурайтылган, яхшыртылган мәчет ачыла. Инде менә Газин Хатович мәчетендәге яхшы итеп эшләгәнсез, аны сигнализация кемдер кергән маташкан алдан, сигнализация эшли башлаган. Монда инновацион дип бөтен нәрсәдәге, монда кирәкмәгән кереп йөреп булмый. Һәр нәрсәдәге киләнгән, каралган, чынлап та аны әйтеп үттеләр инде, иганәчесе, салучысының башында Газин Хатович торды дип, әлбәттә Газин Хатович турында сөйләсәң, монда көннәр бу сөйләп торып була. Ул инде легендарный шәхес, ул җирлек өчен, сезнең авылыгыз гына җирлек өчен генә байлык түгел, бөтен Кукмара гына түгел, республика гына түгел, бөтен ил күләм танылган шәхес. Мин дә аны үзем авыл хуҗалыгы тармагында эшли башлаган көннән бирле танышып, без аның белән дусларча кулга-кул төшеп ул вакыттан эшләп килдек. Ул миңа үзем хуҗалыкта эшләгән вакытта ул инде бик каты күп ярдәм итте. Без аның белән бүгендәген өчен дусларча коллега булып, матур итеп эшләп киләбез. Нинди генә сорау булса да уртага салып сөйләшәбез. Ул шундый уңайлы, шундый яхшы, чырайлы кеше. Ул бөтенсенә турысын бәреп әйтә, бер качандагы арттан, алдан йөрми, дөресен әйтә. Булай икән була ди, булмый икән булмый ди. Шуңа күрә менә сезнең инде бәхетегез шундый шәхеснең сезнең авылыгызда булу. Бу бөтен җирдә дигән, аның өчен бер кул чабып, Хатовичта мондый мәчетләрне салу бөтен авылларга да тәтми. Мына үзеңнең хуҗ халыктан гына чиеп, мондый мәчет салып булмый беренчедән. Аның бәяләрен мин әйтеп күрсәткәч, мин чынлап та аны кемгәдер әйтсәң, шаккатып калалар. Сездән южали шундый авыл хуҗалыгы предприятиеләре бар. Сездә шулай итеп, ничек шулай итеп эшләп була. Менә күпме ул язны ясадык, авылларыгызны ясыйбыз, нырьяларны, күпме авылларны, бөтенесенә дә финансирование акча кирәк. Менә бу эшләгән клубларга, мәктәпләргә 10% гына карасак тагын миллионнаган акча кирәк. Бөтенесендә Газин Хатович минеке түгел, ул аны дәүләт эшләсен дип карамый, безнең авылныкы, безнең җирлектә, безнең халыкка кирәк дип, менә шундый булганга гына җирлекне үстереп була, үсеп була, алга барып була. Шуңа күрә Газин Хатович сезгә бик зур рәхмәт, авыл халкына бик зур рәхмәт шундый менә бердәм булып яшәүегез өчен. Инде аның җегете менә Нияз Газинович хәзер 7 ел булды инде менә Кукмараның аерым хуҗалыгына алып барып шугатлы матур итеп эшлиләр. Менә Байланга җирлегендә дәгән ярый килделәр, ярый Газур малай килде, бездәгән бүләк күрә башладык диде. Сразу менә шуны безгә хөрмәт, безгә бер пакет китереп бирсә, безнең шуннан күңелебез була, гомер буе колхозда хезмәт куйган бит дип, менә шундый якты матур сүзләр һәр вакытта гөлшвай булып калсын, киләчәктә дәгән матур итеп яшәргә, эшләргә, авылыгыз гөрләп торсын, балалар булсын. Бездән торганын без бөтенсендә эшләрбез, булышырбыз, ярдәм итербез. Саулык, сәламәтлек, иминлек барыгызга теләйбез. Хәерле сәгатьтә. Сүз Татарстан Республикасы мөфтие Камил хәзрәт Сәмигуллинга бирелә. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Алхамдулиллаһи вахдәһ вассалату вассаламу аля ман ла набия ба'дәһ. Хөрмәтле Сергей Дмитриевич, хөрмәтле дин кардәшләрем, ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ. Бүген числосы бик матур. Икеләтә дә зур бәйрәм. Беренчедән мәчет ачыла, аның нинди көндә? Рәҗәб аеның беренче көнендә. Тарих Рабиул Аввал аеның беренче көнендә. Шулай тарихка керә иншаллах. Бу айда Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям дөньяга килде. Һәм бигрәк тә бу Рабиул Аввалда, чөнки бу Рабиул Аввал Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям тугына 1500 ел тулды. Иншалла 12 көннән соң аның туган көне, бүген бу айның беренче көне, Мәүлид айларыбыз мубарак булсын. Сөйкле Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям мәчет ачтыру турында бик күп хадисләр сөйләгән. Хадисләр бик күп. Бер хадистә кемдер мәчет булдырса, кыш аясы хәтле булса да, муслим җыентыгында миңа ошый бер хадис бар, ул миңа бик ошый. Мен бана лиллахи масҗидан, кем Аллаһ ризалыгы өчен
мәчет төзесә. Лиллаһи, Аллаһ өчен. Баналлаху лаху мислаху фил джанна. Шундый ук сыйфатта Аллаһ субханаһу ва тааля аңа җәннәттә бер йорт бүләк итә. Бу хадистән нәрсә аңлыйбыз? Димәк, безнең мәчетләребез сыйфатлы булырга тиеш. Әгәр без монда сыйфатлы гади генә мәчет түгел, бик сыйфатлы мәчет булдырсак, димәк җәннәттә дә, ахирәттә дә безнең шундый ук сыйфатта йортыбыз булырга тиеш. Икенче хикмәт, ассызыклап әйтәм, фил джанна. Сезнең өегез җәннәттә булачак. Сезнең пропискагыз җәннәттә булса, димәк, сез кайчан булса да шунда керергә тиеш буласыз. Шулай бит? Ләкин бу мәчетләребез буш торырга тиеш түгел. Анда 5 вакыт намаз укылырга тиеш. Дәресләр алып барылырга тиеш. Рамазаннар, таравихлар һәм башкалар. Бер тапкыр, бер вакыт Ибраһим Адһам хәзрәтләре янына бер сәүдәгәр килә. Бик бай кеше. Үз заманының бик бай кеше. Һәм шундый сорау бирә: "Хәзрәт, минем гөнаһларым бик күп. Гөнаһларым бик күп, ләкин шуңа карамастан җәннәткә керәсем килә. Нишләргә соң миңа?" Сорауны аңладыгызмы? Гөнаһларым бар һәм булачак, миңа шулай рәхәт, ләкин шул ук вакытта җәннәткә керәсем килә. Ибраһим Адһам хәзрәтләре елмаеп: "Мин сиңа 5 киңәш бирермен. Әгәр дә берне генә үтәсәң, ни хәтле гөнаһларың булса, сиңа зыян тими. Бик шәп хәзрәтне таптым, сөйлә ди. Беренчедән, гөнаһ кылганда Аллаһ күрмәгән урында гөнаһ эшләде. Кая барыйм ди? Кая барсам да Аллаһ күреп тора, күзәтеп торучы. Бер кая китеп булмый, вот син наглый кеше. Аллаһ сине күрә, син гөнаһ кыласың. Аллаһ исә сиңа икенче киңәшем бар. Аллаһның җиреннән чыгып кит тә башка бер җирдә гөнаһ эшлә. Кая барыйм? Айга китсәм дә Аллаһныкы, ахирәткә күчеп китсәм дә Аллаһныкы бит. Бер кая китеп булмый. Вот син наглый кеше. Китмичә торып, Аллаһның җирендә гөнаһ кыласың. Раббыбызны ачуландырасың. Син дә Аллаһка ачуланып, аның ризыкларыннан ашама. Өченче киңәш. Ничек ашамаска? Туфрак, чыккан үсемлекләр Аллаһныкы бит. Яңгыр да Аллаһ яңгыр бирмәсә бернишләп булмый. Вот син ялмыш Аллаһның ризыкларыннан ашыйсың, китмичә торып, ул сине күрә торып, курыкмыйсың. Алла исә сиңа 4нче киңәшем бар. Үлем фәрештә Газраил алейһиссалам килгәч, син аның белән аңлашып, сиңа тәүбә кылганча хәтле бер вакыт бирсен. Аллаһ бирсә, тәүбә кылып җәннәткә керерсең. Бәлки шул уйлый да, юк ди. Бу бик рискован әйбер. Бүгенгә хәтле Газраил алейһиссалам беркемгә хәбәр биргән юк булмады. Хәбәр бирмичә килә бит ул. Юк, булдыра алмыйм ди. Вот син наглый. Азраил белән аңлашып булмый дисен. Ялмыш ризыкларыннан ашыйсың, Аллаһның җирендә гөнаһлар кыласың. Алла сиңа соңгы киңәшем бар ди, хәзрәт. Кыямәт көнендә, кубарлык көнендә синең бит гөнаһларың күп булачак. Аллаһ субханаһу ва тааля сиңа син җәһәннәмгә тамухка барасың дип әйткәннән соң, сине тамухка алып китер өчен 2 фәрештә киләчәк. Син, дустым, алар белән җәһәннәмгә барма. Ничек инде бармаска, бу нинди киңәш булсын инде, алар бит сорап тормый, мине алып җәһәннәмгә ташлаячак. Бу кеше үкси-үкси елап хәзрәтнең өеннән чыгып китә. 1-2 атна уза, бу кеше тәүбәгә килеп, Ибраһим Адһам хәзрәтебезнең бик яхшы шәкерте була. Шуңа күрә, хөрмәтле дин кардәшләрем, әгәр дә гөнаһ кыласыгыз килсә, 5 гына киңәшем бар сезгә. Аллаһ барыгыздан да разый булсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Хәбиб хәзрәт, рәхмәт хатларыгызны тапшыруыгызны сорыйбыз. Татарстан Республикасы мөселманнарының диния нәзарәтенең рәхмәт хатлары белән бүләкләнәләр. Балыклы авылы мәчете төзелешендә үзеннән саллы өлешен керткән Урал күмәк хуҗалыгы рәисе Хәбиб Рахманов Газинур Хатим улы бүләкләнә. Балыклы авылы мәчете төзелешендә үзләреннән саллы өлеш керткән өчен ООО Союзстрой şirkәт җитәкчеләре, бер туганнар Тухватуллин Динар Илдар улы, Тухватуллин Дамир Илдар улы һәм Тухватуллин Ирек Илдар улы.
Бик зур рәхмәт, Камил хәзрәт. Сүз Урал җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте җитәкчесе Хабиб Рахманов Газинур Хатим улына бирелә. Assalamu alaikum. Hürmetli konuklar, avuldaşlar. Bizden indi hürmet etip gelgensizler sizge, Kamil Hazret sizge, Celil Hazret, bik zor rahmet, Radif Hazret sizge bik zor rahmet. Meşet neyini tüzü başta remontka deyip tutamgan edik. Yartı yıl seyir oturgaç, sonra münasayüstüre ettim biteceğim ve bunlar ondan bir de meşet tüzügenleri yok idi. O firmalar, mega firmalarını bik yakşı tüzüldüler. İngilizce kantorga remont yasadılar. Biz yartı yıl tartışkan arada Koyunsar Meşitine remont yasadılar. Koyunsar avluna. Ondan sonra da yamadan bir iki meşit karab kayttık. Etne rayonunda barıp sonradan üzümüzün tüzülüş injineri Radik proyekt tapkaç. Balık müstesine barıp karab kayttık da şuşunday meşit tüzürge uyladık indi. Faiz abeyinde 30 yıl bola yubileyüzlere gerek degen çünkü yon kurulmalar kursak konunsuz çıkaydı. Bunday motor yana çıkmaydı. Haminde tüzüşçülerime şolay siyastık. Meşit tüzülüşüne aynı birini iskitke giretmeyi yerine jitkirip namus bana teyisiz deyip. Onlar bana şuşunday harga getirip tüzüp bir aldılar bizge. Allah'a rahmet. Allah'ın rahmeti yolsun, irişsin. Haminde hocalıktan indi tüp ne böyle avul halkından jıldı. Avul halkından da başka yerlerden 2 milyon akça. Bu 2 milyon akçada barısı da tutuldu meşitke. En birinci oynar koytatıldı. Mene kirgeç görürse işte meyveler alındı, palaslar barısı da. Bundaydı kim vergenini eytip durmayın. Dürüst etmesem düzeltirler. Sadaka vergende, bir kulun vergende ikincisi kurmasın diyelim. Şolay öpkelemezsiniz. Kimlerdir etmediler. Onlar için mecid tüzülüge her vakittayını üzerine kontrolüne civermedi. Hazretimiz Faiz abiye bik zor rahmet. Şarafiyev Raynur Aynur, Aliyev Nursilge, Kasımov Kasım. Şimdi başkalar da tırşı verirler. Bütün kişini de sanıp olmayı öpkelemezsiniz bu sırada. Meşit indi Xılay yurtu avulda en körken olurga deyir. Bunu tüzüp kıyı bilen tügül, indi jimba namazlarına, cemaat namazlarına barımızda yürüp, sonlarımız ortsa yakşı bolar idi. Meşitimiz bir vakitte da boşka durmasın. Allah-u Teala nasip etsin idi, avulumuzda yaşlar kalıp, onlarga sağ selamet, köp balalar nasip etsin idi. Şu meşitimiz köp yıllar hizmet etip halkka Allah yurtu avulumuz ömürlük bulup daralmayışı her vakitte bizden kalgan davamçılar yaşlar kalıp barsan idi. Ondan sonra bir meyhane tügül bu meşit tüzülünün rahmeti Ural Hocalığı hem Rasmit Avul Hojalığı'nda işlevçilerinin barısının da hizmete kirdi. Çünkü kırlarımızda mekanizatörlerimiz tanışıp İlgin üstürmeseler, süt yetiştirilmese, akşa kirmese bunların birisinde işlep olmayı. Meselelerimiz şey eğitimizde, o kalıplar işlerinde de, yıllarda da bütün senenin 10% neyin kirtesi, hocalıktan. Akşa olmasa yok deyip kışkırışıp buna oturası. Bulğanda berip bola Allah'a şükür. Bana bu mümkünde Bik Zor Rahmet Rayın hocalarına, medeniyet yurtumuzga arayıp bana Allah verse taşlamasa zeyredir, mitmun kıttı da yanartar. Şimdi narıya kilgeşinden reisimiz narıya rasmi oranlarında bizim asfaltlar yok. Çünkü grantlar bitti. Grantla etkileymiştik, kalkızdan töleydirik de. Onlar için ulakça bişlete, hocalık dışıya, hocalık kalkızdan da bergeç, bişlete koytaları ul program bitti paka illa müziğiz bilesi soğuş bile hal bolğaşından 50 milyon akçasına var ya, oradan mesela reisimiz de bir tane narıya oramına tüp oramayınca asfalt salına başlıyorlarda da. Barınızga da indi kilimi için bik zor rahmet. İsenlik, sağlık, simiyalarımızla tanıştık. Birinizge de ayırım payı hasretler girmesin birinizge de. Her vakitte varlıkta, mullukta birge yaşar yazsın. İsen emin bulağız baramızda. Söz
Татарстан Республикасы баш казые Jalil Hazret Fazlıyev'e verildi. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala hayri halki Muhammedin ve ala alihi ve sahibi ecmaîn. Aziz din kardeşlerim, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuh. Barıgızın şu hesaptan özümünü de bugünkü şu beyram bilen hem Mevlid ayı bilen tebrik etem. Bugün beyram günü tügül mene vagas kişesi deyip de ola. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bitti yokka çıktı diyen yerden hatta dinsizler kulu bile meşitlerini ayakka bastırımın. Şundan sonra tövbege imanga kilmeseniz sizin üstten zalim törelerini irikleyip koyarımın dedi. Mine bugün hali hakimiyetten ettiler. Ben nişanında 78. meşitinin digizini salabız dediler mi? İyi mine 78. Mına indi 1001 bu kurundagı meşitni oşqanda da qatnaşdım. Anda qatnaşuşlar bir gezdir indi. Şunda anda birge meşit içinde namaz okuşlardan birer kişi var mı o vakitte? Bir-iki günedir bulsa da tigi. Onda da qatnaşaga doğru kelgen idi. Allah Teala bugünkü günnüdegin görüge doğru keldi. Biz koy vakit jitekçilerden de zorlanabız, sinomniklerden de zorlanabız. Bizning o'tilishimizni o'tamanglar, bizning huzurni o'tamanglar, ana yerine yetkirmanglar, mana yerine yetkirmanglar deb, mana bizning de Alloh Taala qarshisida borçlarımız var. Aqlımız var ekan, 5 vaqt namazımız var. Selamet ekanmiz 5 vaqt, bizning Ramazonda ro'zamiz var. Zakatimiz, hajimiz, mana ushurimiz var. Meşitning birincisini ochganga endi shunday yil. 30 yil hali 100% kishi 5 vaqt namazini o'qib ro'za tutadi deb aytib bo'ladimi? Mana bizda Alloh Taolo qarshida vazifalarimizni o'tamaymiz. Shunga ko'ra Alloh Taolo qay vaqt bizning qarshiga vazifalarini o'tamay turgan yetakchilarni, shinomliklarni da chiqarib qo'yadi. Endi bizga sizga Ko'kmara xalqina bizga da bek zararlarga o'rin yo'q. Hali bizning yerlarimiz ishkartilar, xo'jaliklarimiz bor. Aziz Xatimovichga bek zo'r rahmat. Bu o'rnak ko'rsatib, butun elga o'rnak ko'rsatib, mana shunday motor xo'jalikni qara. Mana bu masjid o'rnina yangi masjid salamiz deb tegishda boshladi. Bek ko'p rahmatlar eshitdim bu. Sizga yalmishim yana keldim, aytam ishlavingni ber. Mana bugun Aziz Xatimovich sizga nuqta qo'yildi endi. Bu tabii bir şovğanı yığısına. Bizning prezidentimiz, birinchi prezident Minter Sharifovichning so'zi bor edi. Если хочешь слышать претензии, сделай добро, deyip. Mana Allohga shukr, mana so'zlar orqa qoldi. Albatta mana masjidlarni ochamiz. Mana butun qaziyatda 40 yillik bir masjidda yo'q edi. Bugun mana İsmail Hazretmanda 337 masjid ishlab turadi 6 rayonda. Sizden bana 78. senedeki salına akşam olğan elbette meşitli tüzüp bula. Bir ayda tüzügenlerinde kurgan var, 10 yılda tüzügenlerinde kurgan var ama köpmegen akşam olsa da kişinin köngülüne meşit tüzüp bulmuyor. Mana şu uygan hizmetler, mana şu motor meşitler indi kişilerinin köngülünde meşit alıp Allah'a Teala muhabbet salarga sebepçi olsaydı. Meşitlerde kişi kuvveti birse, 5 vaqt namaz okusa, ol avulgatıqa qılıp bereket sırap tura. Eğer indi olay bulmasa, bu rencip tura. Allah'a şükür bizning Ko'kmara rayonunda da, bizim Ortaş rayonunda da Allah'a şükür bugün meşitlerimiz işligine tügül mine. Yanaralar, zorayalar, kingeyeler. Metninimizge de bek zor rahmet. Allah Teala ilk günlerimizge tanışlık versin mine. Bugün elbette soğuş var. Bütünümüzde bir şılabız. Bütünümüzde tanışlık dilep dua kılabız. Ama ilde, zirde tanışlık olsun için en birinci köngülde tanışlık bulurga deyiş. Bugün oşarga var mı? Giyerge var, oşarga var, tırırga var. Bugün yaşlar ahir zamanda söylegende Ecüc Mecüc turunda söyleyirler. Ama bizim babaylar aytalar, şunday zaman gelir. Kişiler bulgan üstüne iy salırlar. Anda tırğa kişi bulmaz deyip.
Biz кичкенә малайлар әйтәбез инде, ничек инде өйдә торырга кеше булмасын ди. Менә бүген шул заманга кергәнгә килеп кердек. Бөтен нәрсә бар, әмма өйдә дә, күңелдә дә нәрсә юк. Тынычлык юк. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de sizin күңелләрегез минем зикрем белән тынычлык табарлар диде. Менә бу мәчет инде тынычлык таба торган, тынычлыкны китерә торган урын булса иде. Аллаһның рәхмәте булсын тыңлаганыгыз өчен. Инде менә кырларда матурга әйтеп игеннәр үсте. Аллаһ Тәгалә шуны җыеп алырга хәерле көннәрен биреп, җыеп алганнан соң шушы нигъмәтләрне илкин тынычлыгында шатлык, сөенеч белән үзебезгә кулланырга nasip olsaydı. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bizden babayının ailesi sizin oğuldan, kitabınızdan bir zep tavası kiler, Mehduha isimli olgan indi o. Ben kiçkine vaxtda babay yeli bilen balıklığa baradır, yurtdikçidir, benim şu balıklarını bir kurası kiledir indi. Görüge nasip oldu, bir güzel rahmet sizge bana tağın bir görüge mümkünlük bulurgan. Güzel rahmet. Söz rayonumuz İmam Muhtasibi Radif Hazret Timur Aliyev'e verilir. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Hürmetli Kamil Hazret, Silevdir, indi Jalil Hazret, Azal Hatim Şahsharis, indi Faiz Hazret, buna hürmetli Hazretler, Havıstaylar, jitekçiler, Balıklıoğlu halkı, şuşu tarihi tantanalı vakıya bugün jıyıldık. Buna şuşu orunda biz indi bugün Silevdir aytib ötdi, Müftimiz Kamil Hazret'te nindi yaqtangını alsaq da bugün bek mərtəbəli gün. Bugün indi rayonumuzda Allah'a şükür din əhlləri də jıyılğan gün. Allah'a şükür bugün indi şunday zor şara, vaqiğa Peyğəmbər sallallahu tuğuna 1500 yıllıqqa bağışlanğan Rabiul Awwal ayı başlandı. Şuna görə şuşu izgi, xeyirli, mübarək gündə şuşu avılının məşidi də inşallah açılır. Həm mənə bugün indi dərəcəli qonaqlar, mənə bərəkət, yağmur yağğanda dualar qılına inşallah. Allah Teala şuşu jıyılarımızı xeyirli, bərəkətli qılsın inşallah. Balıqlı xalqına gümumən bir rəhmət xatığını hazırladım. Hazır indi təkbir etib kirimizdir Allah versə. Öləklərdə kirgəş verimiz və nişək. Əydəgər şolay etdik, yəmə? Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Cemaat devam etəbiz. Əydəgiz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Barlıq balıqlı avlı xalqına özümüzün, rayonumuzun hazretleri, abıstayları isimindən şuşunday rəhmət sözlərimizni hazırladık. Allah'ın rəhməti olsun. Şuşu xo'jalik reisine Gazinur abiga şolay bit. Ol bik matur sözler aytdı. Şuşu xo'jalikda, Uralda ham Rasvetda işlevçi her bir kişinin bu məşidkə ölüşü kirdi. Şuna görə
Менә монда лампочка янып тора икән, менә монда шаршау эленеп тора икән, минем дә монда өлеш бар диеп сөйнеп йөрисә Аллаһы бирсә, һәм Аллаһ Тәгалә әлеге өлешләрнең әҗер савабын иншалла җәннәттә күрсәтсә иде. Һәм менә шушы мәчетнең инде диварын бизәп, сезгә шушы изгелекне искә төшереп торсын дип, шушы рәхмәт хатын Файыз хәзер сезгә тапшырам, рәхим итеп алыгыз. Амин, Аллаһның рәхмәте булсын. Кергән эштә элеп куярга инде. Әйе, Аллаһы бирсә, Аллаһ бирсә. Халыкка күренеп тора. Әйе. Зурлау өчен рәхмәт. Амин, Аллаһ разы булсын. Газинур абый, рәхмәт хатларында тапшырасы бар. Әйе, хәзер инде туганнар менә шушы Балыклау авылы мәчетен төзүдә үзләренең өлешен керткән авылдашлар, туганнарга диеп хуҗалык рәисе һәм инде авылның хәзрәте исеменнән әзерләнгән рәхмәт хатлары бар. Рәхим итеп инде шушы рәхмәт хатларын кабул итәрсез. Газинур абый, сезне чакырам, Файыз хәзрәт, икегез тапшырасыгыз була, идегез. Мин укып торырмын, сез җайлап тапшыр. Күкмара районы Урал авыл хуҗалыгы җәмгыяте һәм Балыклау авылы мәхәлләсе исеменнән ислам диненең асыл кыйммәтләрен үстереп, Аллаһ йорты мәчете төзелешенә зур хезмәтләрен керткән өчен рәхмәтен белдерә Тухфатуллин Дилнар Илдар улына. Инде кылган изге эшләрегезне Аллаһ субханаһу ва тааля кабул кылсын, әҗр савапларын дөньяда һәм ахиратта күрергә насыйп итсен. Монда инде имам хатиб һәм Урал авыл хуҗалыгы җитәкчесе куллары, имзалары рәхим итеп. Шулай ук Тухфатуллин Дамир Илдар улы һәм Тухфатуллин Ирек Илдар уллары. Аллаһның рәхмәте булсын сезгә. Рәхмәт. Менә җәмәгать беренче мәртәбә төзеделәр мәчетне. Бик булдырып төшәгәнсез. Аллаһның рәхмәте булсын. Динары команда иткәнчәрә белән төзелештә төп кеше шушы инде. Аллаһның рәхмәте булсын. Бик зур рәхмәт. Әле тагын мәчетләрен заказ бирибез сезгә. Аллаһ бирсә, болай булгач. Әйдәгез, микрофонны гына алып куям да. Алды. Рәхмәт. Мингазов Фәиз Газиз улына диелгән. Шундай ук рәхмәт хаты. Кемнең рәхмәт хаты бар? Бу бүләк алырга сертификат дип кабул итегез. Чыкканда алып китәрсез, ям Аллаһ бирсә. Хасанов Фәрид Хайдар улына. Яхшы, алып кына китегез. Шундай ук эштәлекле рәхмәт хаты белән бүләкләнә Хабиб Рахманов Нияз Газинур улы. Нияз монда мөзе. Газинур абый, үзегезгә. Нияз Газинур улы чыгып киткән, ярар. Юнусов Рамазан Касымхан улына. Рамазан абый килә. Шундай ук эштәлекле хат белән Таҗетдинов Радик Мәхмүд улы. Рамазан абыйга бирик. Аллаһ рәхмәт булсын. Бергә басыйга идегез. Аллаһның рәхмәте булсын. Ул урамда гына эшли. Шундай ук эштәлекле рәхмәт хаты Тухфатуллин Булат Динар улы. Шулай килмәгән. Садыйков Илназ Илдус улы. Әзерләнә Хусайнов Рашид Фансур улы һәм аның бригадасы диелгән. Әйдә, бөтен бригада белән чыгыгыз. Башыннан ахырына кадәр бөтен контроль яптары төзелешмәйчә. Илнур, фото. Бригадирга. Шундай ук эштәлекле рәхмәт хаты Аминов Ралиф Нурислам улы. Төзүче şirkәтенә диелгән рәхмәт хаты. Төзүче şirkәте кемдер килә? Шундай ук эштәлекле рәхмәт хаты белән бүләкләнә Ганиев Рөстәм Равил улы.
Ғалиев Нурсил Васил улы. Шарафиев Райнур Ғали улы. Шарафиев Айнур Ғали улы. Ғазизов Фәннур Шамил улы. Allah Teala uzun yıl günün berdi. Soğutmadı. Meçetten malaranın sunduğu yani uyup bitirgende bu jigitler patlaştılar pastayın. 2 gün 10 gradus soğuk болып aldı. Şunda uyup bitir aldık. Allah'ın rahmeti olsun. Ғатаулин Альфред Шарипжан улы. Big motor ittirip, arasal plitkalarla bütün işlerini şu jigit işledi bizimizin alın. Rahmet. Шакиров Илнар Ғазинур улы. Biz muğalimelerni çıkarıp kına bastırık şula bit. Düşkende başkışlarını görürsünüz. Big motor ittirip başkış yasap kulunda işleyete jigit. Amin. Üzümüzün alın jigite. Her bir kişi baskan sayın savabı varıp tırsın. Muğallimelerini şakırıp eydəgiz bir opşi fotogına yasıyıq sizde şulay yok bulaklarga layıqlı Haciyeva Güzel Galimjan kızı deyilgen Yunusova Razile Resul kızı Qasimova Nursile Minno Vagiz kızı Şarafiye Nurfiye Vasil kızı Yimadiyev Emir İlyas ulu. Bular şular idim. Kira gidim. Şulay mı? Tapşırırız ayı. Yaxşı. Karçıkaç. İyi bir karşı karşıyızda muğallimelerini. Bir karçıkaç var. Mına tigi yaqtan yol var. İşittiler alır, çığa almıyorlarında, prop kartı. Gazinur abi, hazır şu şeytabına şakırın yazqa. Oldu, Allah versa, yaxşı. Yaxşı, yaxşı. Oğul halkından biri tağı rahmet eyleşi yok mu deyip bana soru versin. Yarar oldu. Onları sırası birer ayet okup dağa kıldır hepsi dedi. Oldu ama. Faiz kadar yılmayı basın deydi. Allah'ın rahmeti olsun cemaat. Avul halkı isminden birer rahmet sözler eytüşü yok mu? Dağın söz eytirge tilevşiler yok mu? Yarar bulmasa orunlarınızı alırsınız yeme Allah'ın rahmeti olsun. İnsaf Hazret birinci ayet okup İsmail Hazret dua kılsağız eydeğiz. Bismillah. Faiz Hazret otursağız bulayın diye mi? Eyde. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
İlahi emin elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ya Rabbim Allah, şu şoqan Kur'an-ı özünden hayır rahmetin bilen kabullardan kılıp kimçilik hatalarımızına gafı eyle. Ya Rabbim Allah, şu sorunlarda kullarımızdan götürüp, amin deyip koyan tileklerimizni, dualarımızı, tillezü etkenden de kabullardan kılıp, köngüllerde uyladaban başka hayırlı tileklerimizni kabullardan kılıp, hayırlı ömürlerde, hayırlı amellerde, hayırlı tırmışlarda yaşayan her başlara Rabbim nasip eyle. Ya Rabbim Allah, her başlarımıza, üzümüzge de, gaylelerimizge, bağlarımızga, anıklarımızga, yakınlarımızga, imanlı, tevfikli, dualı, duaşı, hayırlı, bereketli tırmışlar nasip eyle. Ya Rabbim Allah, aldağı ömürlerimizde, üzümden şunday mübarek meşitlerinde secde ehillerin bulup yaşarga, Rabbim üzümün zana işe başlamızga da nasip eylesan idi. Ya Rabbim Allah, şu şunday büyük, görkem, üzümün meşitlerinde bugün hayır dualar kılabız. Rabbim şu meşitlerini bulduruşlarga, tilekleri bilen, duaları bilen, malları bilen, vakitleri bilen, hizmetleri bilen, Rabbim kimlerinin elişleri kirgen bulsa her başlarında uzun bilişi. Rabbim her başlarına uzun ecri sevaplarının bereketlerini nasip eyle. Dünya ahiret Rabbim şu tırışlıkların, ecirlerin, kuvanışların kurga nasip eyle. Ya Rabbim Allah, üzümüzni de gaylelerimizni, bağlarımızını, anıklarımızını, kileşeğimizni, ilimizni, dünyamızını, barşamızını, soğuş afetlerinden, açlıklardan, yalanışlıklardan, jit titrelerden, su basılardan, yangınlardan her birlerini Rabbim saklap, üzümüzde ben hayırlı ömürlerini yaşayan nasip eyle. Ya Rabbim Allah, şu şeylerini hayırlı şeylerden bulup, kızlarını da bereketli, nimetli kızlarından bulup, kışlarını Rabbim tanış, kuvanışlı kışlarından bulup, hayırlı yıllarda, hayırlı jillerde, hayırlı ömürlerde yaşayan her başarılı Rabbim nasip eyle. Ya Rabbim Allah, her başarımızdan devam etken, dünyamızdan, yakınlarımızdan, tuğanlarımızdan, etiyenlerimizden, ebi babaylarımızdan, mümin önemlisimize her başta kardeşlerin ruhlarını şadlandırıp, kimşi hatan gafayla imana yoldaşı kabirlerini nurlu kılıp, ahırgı uğruna cennet şerrinden Rabbim nasip eylesan idi. Ya Rabbim Allah, yaşanan ömürlerimizde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ümmeti bulup yaşarga, üzerine ahiretine kilgende de ahiruzda bize La ilahe illallah Muhammed Resulullah imenkine şartlanıp Peygamberimiz ümmeti bulup gelirge. Ya Rabbim Allah, üzerine firdevs cennetine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ümmeti bulup siyinip kirge barşamızga da nasip eylesan idi. Ya Rabbim Allah, barşa amellerimizin kabullardan kıl, üzerine hayırlı cevaplarını bizge nasip eyle. Rabbena amenda bima enzelte ve teba'na Resulü efektüde ma'a şahidin. Rabbena atina fid dünya hasenete ve fil ahirete hasenete ve qina azabın nar. Ve sallallahu تعالى على خير خلق محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. Ya Rabbi şu mukaddes davlet aylarında bizimle rizalığına mütehakkak ayetlerimizle etken salavatlarımızla barşa hata kimşiliklerimizle gafuk olup bizimle fazla rahmetin bile bizlerden kabul olsam ile anda olan aziz saatlarını şular şuşundaki ile kulları kurtarıp emin dipsinden devam edip gösterden şu meşit medresene düzgün gözünden, güçlerden, yerden, güçlerden, bugün şu dağılmazı görüşlerden, Nava ümit itibatı şafak olan varlık doğanlarının, elilerinin, ebi babalarının, duadan taşınan arzu ve zikret dostlarının, tanışlarının, yakınlarının, kuşilerinin,
Barşalarının da ruhlarına, dıgaydı ruhlarını şad kılsam idi, onlarını bizlerden riza kılsam idi. İlk günlerimizge, canlarımızga, ailelerimizge, tanışlar, tenlerimizge selametlik, Ahmet bizlerimizge nur koyup, bizlerimizge nur verip, üzerimizden, babalarımızdan, hanımlarımızdan, hidemçilerimizden günlerine tevhid, hidayet verip, yaşatılan dünyalarımızı İslam dünyası kılsam idi. Üzerine kuşkanların müddet, cihanlarından dıyılıp yaşanan nasip kılsam idi. Şu iller arasında bırakılan nizamlarının akıllarının hayırlı kılıp, öz vaktinde tamamlanıp, yiğitlerimizge sağ selamet mutlaklar aylanıp baytılar nasip kılsam idi. Ağılda kalmış yaşlarının satınlarını arttırsam idi. Doğuşu babalarının satınlarını arttırsam idi. Mescidge girişlerinin satınlarını işitsek idi. Şu mescid medresenin ayakkabısına bugün sebepsi olan Hazine Efendi'nin cemaatine, dualarına iki dünyanın efendi, iki dünya mertebesi, bir dünyalıkta dünyanın efendi'nin bilime hilente bak imanlarının ayırma, bendesit ve Kur'an'ın adlarına kabul olup, bizim takdirlerine bakılan sağlık selametlik kuran, denizlik tatlıkla kuran Allah'ın hayırlık kurmuşu, işlerinde kuşlarla yaşın, uzak mağdur işarısit ol, havalarında da nikahlı cemaatler üreticisiyle tatlıkla sağlık selametlik kuran, diğer ilerinin sihirleri, babalarının bayraklarını kurmuşu, işlerinde kuşlarla yaşın, uzak mağdur işarısit ol, onlarına da hayırlı selametlikler verir. Şu bizim engin rahmetin bırakırlardan bu ilginleri gördü. Şuların bizim engin rahmetin biraz yivalar kanak bilgilerini versek idi. Bilgiler nasıl özümüzü nasip nimetlerden kılıp ilkin dönüştüğünde, aile dönüştüğünde şadlık, seviniş, kuanış bilen bizimizge kullanılarımız nasip kılsam idi. Algan ömürlerimizde, başarımızda hayırlı ömürlerden kılıp dillerimizge, ömürlerimizge sabırlıklar verip bizim rizalarımızı nasip kılsam idi. Bugün şu şutağın artlarında mağduriyetim tıran şekilde bizlerin cennetinde de şarşularımız nasip kılsam idi. Rabbena atina fid dunya haseneten ve fil ahireti haseneten. Bu dağında görgeç koydular olmaz idi degan riske düştü. Bugün nasip kalsa bir bitirirsen gerek.